Sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Agdali na ita si bibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiagan na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangin dayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti pakasaritan ita alawas sa rapaulwan. Nayurit iti puso. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayat. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't. Pasensya ka no italang masungbatang ka. Iliplipas ko ngamin itay iti ipinpintak. Amuklak ta na nakasilent ti cellphone mo isagani. Kaputa di mo kaya't ti masinga kabayatan ti panagpintam. Ne, makagurakan samot kanyakon. Apay ko makagurag. Ay ayating kaunay isagani. Maawatan ka. Maawatak ti pagduyusan. Kaslang ngamin makakaungat ka. Pagkunaam asa anak-anak isam, kat saan tamot nga agsangsango. Siyempre, madlaw ko baban iti panagsaom. Sika talaga. Data, imisa makon. Uray tanalpas kunti pinpintak. Rumwarta inton malam. Agpasyarta itigit ti baybay. Buyaan tati ililan nagtiinit. Kalpasan na, mangrabi tanto ti restaurant. Mga no kabayatan ti kaadatan to itiigit ti baybay. Kabayatan ti ililin nagtiinit kat makapanunod ka manen iti ipintam. Adun ti na ipinta kaladawan, ti lumlum nagngayinit. Ti kayat ko, katay na dumduma. Kas ko may ti kinaidumduma ti panagayad ko king ka. Talaga? Oh, adda ka di pa'y panagduaduam? Amok, napudno ka iti panagayat mo kanya kisagani. Kasta akman. Kat uray kanya ti mapaspasamak. Saan tong agbaliw ti panagayat ko? Ipapastan to tagin niliw inton malam. Piliw ka. Ang mga noanyan ti pampanunutam. Siga, aginanak lang bit sakto mangan. Nalabas ka mo na pangal daw. Di naksiningan ni mama, taam muna madamaak ngagpinpinta. Oh, ma. Apaya ka sa tipan ng matbat yung kanya. Ada ka din nagbaliwan tilang. Nakatataer kalaunay sa gani. No manulang nga aldaw nakapupok ka iti kwarto a pagpimpintaam. Kurang langan di mo masangot ag tigos. Nalabas kayo, umad. Nagpagwapo
Tapno sandak nga isukat iti sabali ni Mildred. No apay nga minasan kayo pa'y lang agasawa. Nabayag kayo matan nga agayan ayat. Adaan kayo iti usto nga edad. San kami pa yan nakasagana para iti day taabanag, mama? Kaapay, saan ka kadipay anap na kadagiti naawat mo apang madayaw akas may sa apintor? Ni Mildred di adaan ni terapaap. Kahit na ti makapanpay di Hawaii, sakbay ngagkasar kami. Nairanamat nga minamapan kami ti pamilya ki Israel. Amumatan, tunggal kwaresma, saan amaliwayan dagiti dadakkel ko. Talaga na pagkalan adibusyonado dagiti darakkel mo, Rebecca. Kahit ko kumamat ti sumurot. Napayagan na diyak nagawid iti probinsya. Saan mo mat nga minagkait bakasyon? Kaya't ko kumamat ti makapasyara di lugar yun. Ado ka no tinapinta sa pagpasyara ni Jay ka? Napipintas dagiti beach resort ijay. At danto sa Bali Agundaway. Kaya't ka nga iam-am mo itinasingad agayam ko. Daytoy gaya mo a pintor ti bagbagam? Kaslada nakita ka paintings na idi Kaya't ko kumamat am-am mo. Nagngayo din ti maris ti lawang kun baybay. Kabayatan na rumlum nagtiinit. Nagpintas ng paisoy sa gani. Lumabaga ti maris dagiti ulap. Idinto anatidnukan ti nalabaga iti maris asul adanong ti baybay. Lumnagan ti init. Ngam tunggal pa nagpakada. Addala ta isa sangbay ti barumanan abigat. Saan kalagaya mapintor? Nakasirseryoso aksamat ngagpaison niya. Kasta ang amin tunggal adda kay ti dinak. Mariknak tinidumtuma aragsak. Day tamot ti pagimbagan, ti manmano a panagkita ta isagani. Kasla ka na yun, ama iliwan ta. Nagpintasan na dayag. Makaguyugoy ti panagisam na. Ay ayaman ti puloy ti pangulutan nga tiddog abok na. Kasla tinubtubay ti bagina. Mapaanan ni ti baybay. Ha? Sinabuagan iti nakladalo yun. Saan? 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 Paspasamak ka. Ay, tagtagay na plagay. Kuha, mama, nagtagtagay na baka. Mabit lang yalaan kay ti danom. Wan, mama. Natagtagay na kumaranda diya, papay. May katlo na gundaway pa nagparang na iti tagtagay na ko. Anya nga tati kay tasawan na ito Pudpud no nga ta, anaparso day diya anapintas abalasang. Wino, bunga laang ti parparmatak. Girl, I need you. I need your love. Apay anak ka mo lang kapaylaang isagani. Ituloy mong ti maturog kat nga paylaang tirabi. Pampanunutam ka di tinapintas a babae iti tagtagainap mo. May katlon da ito pan nakitagtagainap ko, mama. Umo na. Idi adda kita yan da kinagduduma sabong.
Bunga lang nga taday ta ti panakabambanog ti utek mo. Sa iti may sapay, at ngagpinpinta iti turod. Idi kwan, nagnangay madayo aging ga nakadanon iti iti baybay. Idi kita akmanan, adan kakibkibin na alalaki at imapog iti baybay. Ngam nagsinada, idi sinabwagan ida ti himigan ti adaloyon. Rumbang kumaan ni Mildred, dilinaon ti tagtagainap mo. Oray iti na minsan, diyak na itagtagainap ni Mildred, mama. Ikarigatam ti mangala iti turog mo. Nalasaban dagiti matami ti kapupuyat. Natataer ka kumano saan ka narapis. Kababagik nga tada ito, mama. Kan agpapukis ka kuma at indugan ti buok mo. Awan mo't ngaminan tay barberok. Aski, mama, panawan daklatan iti kwartok. Makaturo ka tulata. May katlon apan nagtarawak dagiti kawitan manipod iti nga tirabi. Apan nakulakag ko, iti panagtagtakainap ko. Talaga di akong makaturok pa eh. Tagtagainap lang na iti. Ngam apay amariribo ka nak. Suyabak budlangan. Mariknak a dumagsin ang tikalob dagiti matak. Uray a pagbiit lang ko a makaturo ka. Nalabusan natin nga tirabi dito, Rebecca. Kalkalpas ko anangan ti aros kaldo, tanagsardang tibos dito. Anyan to nga tanyo oras sa makadanon kay ti lugar nyo. Nagsapan to siguro. Kumusta kayo dito? Andan talungal daw mi dito Israel. Awan na pulos tayo nanak. Kanayo na mabambanong ka. Kunak man madakan di tayo locos. Adupay lang amin tinapatag nga inasikaso. Kwarismapay lang amin dito Mapanan ti boss. Limugan ng dagiti pada ka pasahero. Sige, si Kanton ti mangawag kanyak na makadanon kay J. Lucario, ha? Wen, namnamaam data. Bye. Kilalat. Asin makitiulok. Bunga nga tati. Panakapuyat ko dito Makansamot na nang noriti giti bye-bye. Ang nakaintaran dagiti windmills. Wino, nabandog ka din? Nasingaksamot kan ipanagpinta mi sa gani. Painanak lang dagiti madag. Ken kasapulan nga ipaayang ka matiti panawan. Amang ano panunutam nga inaawis ka dito igiti bye-bye. Tapno, agpintak mo lang. Nagtunag tamer, nagmalmalam ta dito Adupay ti oras ta. Nalpasamat daytan, nagpartak kan. Ado pa iti kurang nga. Si kan samat dayta inladawam, nagpinpinta iti sirok ti kayo, iti tapaw ti turong. Wow! Nagpintasan ti babae iti igit ti baybay, akas lamang buybuyakan ka. Pampanunutik nga ron na nakatalikod day ta ababay. Saan sama ta siyak dayta? Wen, bunga lang ti mahinasyon ko day ta, Mildred. Sandak samot na mailasin, Nana Barbara. Kumusta kayo? Jeremy! Sika ngagpaiso. At damanan abimos nagka. Sana kas itigayim mo anarapis latta. Tapnusan amalasin nga daan anayon tibagi. No lang ang matinasalon at barok. Ay, dumanon ka. Day talaang.
Amangan numarabyan da isagani ken Mildred ang nagpasyar iti igid ti baybay. Sino ni Mildred na Barbara? Kayan ayat na kadi? Wen, kaayan ayat na. Pinaypaisum na din ka rin mapanagbagasyon mo. Gimuwapo ka manan. Nagado siguro ti chicks mo niya. Agpadata na singpati sa gani. May salang ti pusok. Kat may samat lang tay ayatak. Oo? Ada ka nung matanubiyam. Owen, andan. Nagamam mo kay kumano jakin tulong ngay muna di balayda. Iyam amom kanya sakbay ng agsublek di Manila. Hmm? Kumusta gayam dagiti ipinpintam? Nasayat, mat. Agisagsagana kiti salip ko iti may isang art gallery di Manila. Lalaingam, tap na mga abak ka. Sure. Awagan nakto inton ada ka di Manila. Tayam amo ka kini Rebecca. Napintas siguro tinubya man niya. Napupudaw nga min dagiti taga Manila. Nainak ije Cebu ni Rebecca. Ngam di makal ije Manila. At dada ita ija Israel. Girl, I need you. I need your Pasensya ka no itala ang anak kaawagakin ka, Rebecca. Kadwak ita ni isagani. Kung naman salaang matdayta. Ang mga nababae kit ditikad nun, Jeremy. Tap na mamati ka. Kasaritam ni isagani. Isagani. Mhm. Ni Rebecca akaayan ayat ko. Una. Rebecca, nasingid agayam ko ni Jeremy. Maragsa ka na kamakamamukan kahit sa gani. Kanayan ang madakdakamat na ka ni Jeremy. Nalaing ka kano pintor. San met? Medyo lang. Napakumbaba ka niya. Amo ka na singpat ni Jeremy. Sutsutilak lang. Takasano, nagado din napinta sa babae nga kursonada kan kuana. Talaga kasta. Guwapo kung nasingbat ngamin ti kayem ko. O sige, itid ko pa iti telepono king kuana. Nalawa mo't dati kwarto nga ayan dagiti na duma-duma a paintings mo. Dito'y kakading agpinpinta. Wen, uray manungal daw ang nakapupukag dito'y ang problema. Talaga aday ito'y ti pagduyusam. Ituloy mo. Ngam, di mo nga rod mabaybay anti kaayan ayat mo. Saan tamawatan nak? Pasakay agpasyar kami, mat. No, daduma. Agpasyar kami jay turod, kiniti baybay. Buy-buyaan nak nagpimpinta. Nagpintasan dahi tayo paintings mo. Si kansamot dahi to hinladawan mo. Ngagpinpinta iti tapo iti turod. May isa na pinta sa balasang ti adda iti igid di baybay. Kurang pa dayta. Iparang ko iti ladawan, nga da kakibin na lalaki. Ngam sinabwagan ida iti daluyon. Talaga analaing ka. Amom, napagbiddutak ani Rebecca, akayan ayat ko dayta. Ne, Jack pala nakikita ni Rebecca akay nayat mo. Ne, Jeremy, agkalimdosan kamatan. Sige, rumartan dito eh. Amang ano, pudutin kalaunay. Saan ka diyan nagpakada ni isagani kan ka, Mildred? Nagkuyog da ka ni Jeremy. Inawagan na kita, Nana.
Urayag ka no lang ang dito balayo. Ada ka matlaangan dito eh. Makipagrabiikan kada kami. Tulungan kayo magluto, Nanang Barbara. Uray madamdaman ton, nasa papaymat. Naimbag tayo may ka. Kaya't kakasarita may panggap iti ayan ayat yo. Saan ka di anay bagbagan ni isagani kada kayo? Di plano mi nga agayan ayat, Nana? Kayat ko ti makapan iti Hawaii, sakbay ngagkasar kami. Aywan gahayam. Si kalaangan tinabati dito eh. Ada aminan a pamilya mi Hawaii. Para matlaang iti masakbayan mi kini isagani, Nana. Sutil, nakmanan ako nakon. Ibagam kit din nga da relasyon may kini isagani. Takanayon kami agkuy-kuyog. Inan panawan na iti kaayan-ayat na. Naimbag man no saan nga agreklamo. Man nakaawat ni Mildred. Nasingpot akaskin ka. Dahito yung timaudi apa nagkuyog mi. Maudi, kunam? Ay, sabali man ang tinagawatam ako nakon. Kaya't ko asawan, agsubli ako na di Manila. Sige nga, Rodan. Agan-anad ka kanayon, ha? Bye. Bye. Isagani. Agsubli ako na di Manila into rabi. Numatuloy kay di Manila into rabi. Pakaamuan naktulaang tasabtan ka. Sige. Aramatik to tilugan ko. Itugot ko kayo iti paintings ko. Isapsapam to ti mga ipakaam mo. Tapno makabakasyon na. Ipapastan to ti agpasyar. Nagsubligaya man ni Jeremy di Manila. Kuna ni Nana Barbara, analablabos pa ngam agkap sa tiki na singedyo. When? Idi adapay lang dito probinsya. Nang runa idi agadadal kami. Nalablabas kami pa yung agkapsat. Nakita na nga ro, dagito yung nagado a paintings mo? When? Pinastrik ko iti studio. Nakita na paikit diyan nagiti paintings ko. Isagani. Oh, apay. At doon sa kahit mong ibaga kanya ka. Napatag-unay dito nga ibagak. Saan ka matngatan amaklaan, tanagtulag ta idin. Inawagan dakdag iti dadakkel ko. Kat nakasaganan ti papel ko, amang surot kadakwada iti Hawaii. No kasta. Talaga ngagin na dayutan? Girl, I need you. I need your love. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di yuliwayan na denggan ti tuloy ti makalawas apakasaritaan ang napauluan. Nayuri iti puso. Dito'y drama tayo. Sonata ni Aya. Insurat ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod, iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life.
Naghahanap ka ba ng traktorang di kalidad at angat sa ibang nakaugaliang brand? Nandito lang. Sa Cagayan ang traktorang Massey Ferguson na mayroong 40, 50, 63, 75, 90, 102 at 132 horsepower range. Bukod sa malakas, matibay. Maganda ang service after sales at available pa ang pyesa. Handog sa inyo ng All Certified Equipment Trading Corporation na matatagpuan sa Lukban, Abulog at Magdarulog, Solana, Cagayan. Mayroon silang easy payment terms at bank financing para sa inyo. Halina at bumisita sa kanilang opisina o tumawag sa 0917-816-8803 at 0917-816-5558. Massey Ferguson Tractors, traktorang subok na mula pa noon hanggang ngayon. Dagiti tattao nga daggagayam na kat at atidog ti biyagda. Dagiti tattao nga aktibo ti social networks ken gagayam akapatpatang ket at atidog ti biyagda may kumpara. Kariti kaming ti familyadas segon daytay ti takwat dayti researcher manipod Michigan State University. Iso na dawayam mapan makisarsarita kariti gagayam ore ag merienda kayo laeng. Any given moment, mapatta-patta at 2,100 thunderstorm di mapaspasamak, dito'y lubong. At dadagiti areas when no lugar dito'y lubong, iti makapadpadas iti extreme weather akanayon. May kumpara iti sabsabali. Ngem ti anyaman nga panawen at dati estimated at 2,000 thunderstorm ang mapaspasamak iti na dumaduma a lugar iti planeta segun iti data munipod ti National Severe Storms Laboratory. Nasa amtim palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karagbaso lang. Pakawanin na ko ma. Umdas ko man ti makikita makapan nakadusdusak. Suka, iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni ayat, nga agumpog iti puso. Ngem apay nga adda dagiti naulpit amang gulib, iti napudno nga ayat. Numasugat ti puso, ket salukubanan ti libno. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti kura. Sa balipaya drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Sugat, iti puso. Ti napalabas, narikna ni Laura ti panagsikal ti tiyan na kalpasan ang nakapagsarita da ni Wilma anang ibaga nga agawid kanon idjay lugar da. Kabayatan na agdadagsen matan ni Maureen. Banag ang nakaragsakan da Mrs. Salva kan Attorney Flores. Ngamitin na minsan, nagsubang da Maureen kan Rosano, gapo iti panagsigarilyo da itoy. Nagsinubang pa da Attorney Flores kan Maureen, ididilawan ti mununa, ti panaginom na iti arak. Impanamnamamat ni Mrs. Salva nga isu ti makaamo kan ni Maureen. Kamaudyanan na, dandanimatan malpas ti hotel. Namuan ni Attorney Flores ti sasangbat ni Wilma. Kat inggisim na dayta kan ni Mrs. Salva. Saan mat ana ilingad kini Alipio,
ti panang sisiim mo na panang palpaliw kan kwa na ti abogado. Ngam saan nan nga imbaga da ito'y ken ni Laura idi nagsarita da iti telepono. Nagatap ni Mrs. Salva nga ang mga nukadwa ni Wilma ni Laura asimmangpet. Kat itagagayam at tuyan tituloy ti nobela na pauluan. Sugat ti puso. Sa anak nga ta nga agar-ara pa aplan, ang mga nukaingas niyan ti Wilma tinalabsak nga gurure ti pagluganan ti sangot ti groceria. Kaslay mubing tilangana. Subyak tapnupan kag. Ni Maureen, awagan na. Hello? Hello? Sa dino tayan mo, Rosano? Madama ak ngagman maneho. Ada ka doon mababayan niya? Awan. Kasaluitan. Subyak pa ingatan ni Auntie Wilma. Dito tiga po na nakapay jacket kag si Kong Rosano. Gaputaan mo, ano masikug ako, agsapol ka, iti mang paragsakin ka. Maureen, naminsan lang nga nagbasulakan ka. Malagip mo pa ilaang na dya babae? Agkalma ka kumalaing. Makapadakos iti panagsikog mo, ti panagpungtot mo. No adada ka sa mapasama kiti sikug ko, basol mo! Madama ak ngagman maneho. Urayan nak ama kasangpet. Anyat mapaspasamakan ka. Maureen. Partasak maneho. Masapo lang makagtinga kadagos iji balay. Sana mabaling nga dada ka sa mapasamak iti sikog ni Maureen. Maureen, apay nga. Nagsakit ti tiyan ko, mami. Nimot kami ni Rosano, pinagpungtot na. Apay nga min, anya tinagsubangan niyo kini Rosano. Nagata pa kada kadwa na babae. Sa impalagip na pailang na niya, Laura. Anay ko, nagsakit. Ang samot nagrurur ka niya kadaran. Anya? Ay, kumpat ka kanyak. Itaray ka iti ospital. Saan ama baling nga dadakas ama pasama kiti sikog mo? Agluasakin to maminsan arabi imanong. Imawag nga mintimay sa akabagyan tayo anay kamang ijay Palawan. Kat pagbakbakasyonan daki jay. Ne, makadayo ka nga galiwaksay. Kadala, gundawayam tisan mo pa yung panagsubli di abroad. Nasaysaya at numadayo akpay lang manong. Tapno makaliklikak kadagiti awan sirsirpina at tao. Saan matkit din nga umar-arubayan ni Atty. Flores? Kasta ka di manong? Saan ko na nakikita pa ni Rosano? Ad-adaman nga taan ti panagbakdang da. Nang runak at dandanin malpas ti hotel da. Bakbak ng ti asawa ni Laura, manong Alipio. Saan tayo lakuman nga agtagtagari? Kunak noon niyang kinapasamag kanya Maureen, mama. Ngam no naregreg ti sikog na. Saan ka laki ti amapakawan Rosano? Masikog ti asawam sa di ka makatiptipal? Mama, awan basol ko. Madamaak nagmanmaneho itay. Nagatap nga nakadwak a babae. Amangan mat ngami, nupod no ti atap na. Sa impalagip mo pa'y laang ni Laura. Imbaga klaeng ken kuha na anaminsan na klaeng nga nagbasol. Saan ko manarumbang nga ibagam dayta? Agpada kami kiniabalayan a magagaran a maaddaan iti apo ko. Laglagi pam dayta. Numabalin, Rosano. Saan ka kaya tamakit kita? Kakurgura ka. Patpatgan kayo unay ti agbalin nga anak ta. Ti anak na dulayan tinapatagkan ka. Ay ayatin ka. Sabido ko ta ayat mo, Rosano.
Saan kami ka din nga makapagkinaawatan ka ni Maureen? Oh, aramidak man ti amin. Kaya't ko kumaan naragsak ti panagdan namin. Rosano, anya pa ilang tirurayam. Aggunay kan! Talagan sa akayat mo nga dadakas ama pasamak iti sikog ni Maureen. Oh, sige mama. Makaamu kayon ka ni Maureen. Huray saan mo nga ibaga? Amok tar aramidag. Naawatan ti si bubukal na pusok ni Maureen. Yung iso ti mang parparnuay iti problema. Rosano, anya ti barbarte kam? Mama, kastoy kami kadilatan ka ni Maureen. Anyan tong tibungan na. No dumakkel ti anak mi. Saan mo pailaang nga panunutin da ita? Tinapatag ita, masaluwadan ti sikog na. Apay kumajak panunutan. Ikarkarigata kang agbalin kumaan na ornos ti panagdan nami. Ada day taken ka no salaam ti ugali ni Maureen? No, talaga apat-pat gam kan napatagken ka ti sikog na. Hinton maminsan nga aldawan ti inaugurasyon ti hotel. Sabtag ni Archie iti airport inton bigat mama. Nakasaganan ti kwarto iti hotel apagtarusan na. Iso tinapanakita eh. Ada bakante a kwarto dito'y balay apagyanan na. Pinadalo sa ako ni ti katulong. Idiyan ako maamaturog. Saan mo akaida ti asawa? Kaya't munsang ad-adasaan kayong agkinawatan. Rosano! Anya pa later aramidam di ta salas. Anya ka diya talaga ti panggap mo. Awawagan na kan ti asawa. Ang mga numadlaw na anabartag ka. Kat agsubang kayo man na narabrabi. Sana ka nabartak mama. Rosano! Pwede ka sumungbat! Mangmangagnak! Mangmangag kumatitinog yung kani mama! Umaya ka on. Dahito iti kinabutan ko. Ti saan ang naragsak a panagdan nami iti asawak. Anya pa iti mapalin ko. At balitan. Nalpasan ti inauguration. Naragsak, tinapasamak apan ang lukat ti hotel. Agyaman kami amin kada kayo adim maray. Sakpay amapan tayo iti restaurant iti ground floor ti hotel tapno pagsasangwan tayo dagiti putahing agpaay kada tayo. Mabalin tayo ti mangpasyar iti pakabuklan ti hotel. Siya kung ti makam mo mangipasyar ka ni Mayor, abalayan. Naktangan ako nagtaktak, sir. Ang mga nawabalin nga umunatan iti restaurant. Mabisinak pa yan. Makaamu ka ni ti asawam, Rosano. Kadwa ak da Archie kanabalayan. Adan to katibay programa? Awanan. Mabalintan ton ti agawid. Itulnog kanton. Agsubli ak tumutlang ni ti hotel. Apay pailaang. Alda na pati pagsaritaan mi ka ni Archie. Agsubli ka nun iji Manila inton bigat. Mapan ka no pa ngamin iji Cebu kan Davao. Ada kayo gayam dita Palawan, auntie. Nakaadayo kayo man ang nagpasyar. Sinarong karak ti may sa kadagiti kabagyan tayo, Laura. Kan may sa, kaya't kwalik-pilikan dagiti awan sirpina at tao iji lugar tayo. Ay, no apay nga iramraman da kayo. Tsak man amoy ti dayjay nga ator ni Flores. Ang among kasi tinagtulagan ta, Laura. Agtalay na ito apalimat no sa dino ti ayan mo. Agyaman naklaunay, Auntie Wilma. Ay, rinugyan gaya man nga si kasun ni Robert tiyo umayo dito'y Amerika. Kaslamay sa nga arap pa, panagrikat ang matungpal.
Awan ti imposible, ante. Dahil ti pamanagdag ama na nga asin ni Apo Diyos. At dagiti pasamak asaan tayo anam-namaan. Saan tayo kumaliplipatan, tinagapuan tayo. Di kaya't ko asawan, Laura. Agtalinaid tayo kumalata, anak pa kumbaba. Wan, ante. Namnamaan nyo dayta. Naimbag lang agpaisutan panunot mo tinagpakamit iti telepono iti balay. Nalakanak lang nga makontak. Naraw, tatang. Dakgalan ti tiyan ko. Kat an nadam ti bagim. Kasta unay nga rod pa nangyalay ka ni Robert kanyak, tatang. No daduma, italag na latan ka dagiti adda iti babaan na dagiti daduma trabaho na. Tapno, masapa nga agawid. Nadungo ti asawam no kasta, anak. Lumangkita yun lang kuman ni Robert. Kasla sa anabak ng nga gunggunay. Napakumpabakan na singpat. Isungata na paraburan. Ana, tuladem ti asawam, anak. Amukmat kit di anasingpat ka. Nagsikal ti tiyan ko. Agpas ngayak sa matan. Namuna ta nakarubuatan ni Robert. Kan adadarayan na meeting. Anay ko, nagsakitan. Urayak lang makasangit. Diyos ko, sandang kumabaybayan. Tarabayan na kuma. Awagak ni Robert. Saan ko maarimwar? No saan anapatag tinapanan na? Gusto ng baby. Saan kan ngagsangit? Adtuyan ni mami. Patpatgan ka unay, anak ko. Patpat ganda ka unay ka ni dadim. Si Mardang matlangan kang sangit. Aday ta, makaturugan. Inutot nga ipaid na. Tama nga numalukag. Auntie Wilma. Hello, auntie? Laura, idilangan kapaspas nga mo nakaawagan. Ni Robert di kinasaritan, nagrigat kami di signal dito eh. Ada kayo ka di pailang di tapalawan, auntie? Wan, ada pailang dito eh. Oh, kumusta di anak mo? Nakalukloko, auntie. Managsangit. Amangan no kalat, amalukag katagsangit manan. Kasta talaga. Narigat at talaga di agtagibi. Ano, ada kayo lang kumaditoy, auntie. Ay, saan na kayo kadipay ngay nawagan ni Robert? Saan pa'y mat? Abangan na makumikom ka dagiti negosyo yun. Wenkat nga taa. Sapay la kumata may daras ni Robert ti panangipagnana iti papeles yo. Ti plano mi ngamin. No adanton may sa tawan ni Brian, mabalin kun to napusutan. Magagaranak mat ama ka umay ditan, Laura. Mailiwakon kan ka. Kan kayat ko makita ni Brian. Sapay la kumata, makaumay kayon dito, auntie. Nabayag ngawan tudo na. Punuan na garbis nga mapagbitmat lang.
Natikagan o na yung nagitimuyong ititurod kat kasapulan dalaw na itinabuslon na panakasibog. Taparang agbyag damot lang. Sumang-atak man kiti. Ta sumigpatak iti sangati sargwilas nga imulak. Talgaw di mangrug iti operasyon ti hotel. Naira na ti kaado ng iti turista. Ado-adagos ti customer. Nasuruk pa'y laado abulan ti hotel. Ngamdagkulan agatan tinapastrag tayo. Mangrugin ti panagtutudo. Ngam ado pa lang nag iti customer. Napintas ngamin ti serbisyo ti hotel. Komportable da iti kinapintas nag iti kwarto. Kanay mas dagiti putahe ang maiserbi iti restaurant. Dayta ti may saaday dayawin da. Ni Maureen. Kasaritak biit mama. Isot yung mawawag. Hello? Hello, Rosano? Adda ka ka di ta hotel? Kaduam ni Mami? Agsarsarita kami. Agahoy ka nga, Rodan. Kasapulan ka. Tapay. Adda ka di problema? Nasayaat man ta simbang putkan. Kunak no di ka mauma dya Palawan, Wilma. Ay, sa anak ko mapay nga agawid manong. Ngam inawagan nak ni Robert. Ang mga nasumangpot ka nun ti papel ko. Talaga mapanmundanunan ni da kinilura. Ay na, talag mo pa eh. Tamakitam tun ti apukok. Katagkuyog tayon Naimbag kumano nalaka kabagis. Ay, nasayaat, numakapan ka. Iti kasta, matulungan mo ti kanakam. Siya ka no ti mga iwan kini Brian. Taisuro ka no ni Robert ni Laura. Amang imaton ka dagiti negosyo na. Ay na, nagwapo kat nga tanti apo ko kintun dumakala niya. Natayag ng Amerikano ti amana. Katlada kayo mo ti kayong ingas na. Iti ladawan na ngayon pawid ni Laura kini Brian. Ay na. No, aglang-lang amot ng Amerikano. Ado pa ti pagbaliwan tila nga na, Manong. Sino nga taday dyan agbosbosina? Namuan nga taan ni Ator ni Flores ti kadam. Dan sapay kit din po biyayo. Baka ngagkailang iti bosina. Dagi jayin awan sir-sirbi na at tawa dagos ti malagipyo, Manong. Anay ko, agsasarunong ti pa nagpasikal ko. Matayag san. Nagsakit ni tiyan ko. Nagsakit! Ay, nagbayag matan ni Rosana. Niwat daddy, dinakpayan malagip. Ay, jakon ka bala. Nanday ko. Rosana! Basol mo na dadaka sa mapasamag kanyak! Basol mo! Anya ti mapasamak ni Maureen. Gagayam, di uliwan na denggan ti tunggal paset ti nobela na pauluan. Sugat ti puso. Iti panangisurat ni Delphine Dumayas, iti madireksyon, Lubimin Aquino Sr.
Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot met kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Any given moment, mapatta-patta at 2,100 thunderstorm di mapaspasamak dito'y lubong. Adda dagiti areas when no lugar dito'y lubong, iti makapadpadas iti extreme weather akanayon. May kumpara iti sabsabali. Ngem ti anyaman nga panawen at ti estimated at 2,000 thunderstorm ang mapaspasamak iti na dumaduma a lugar iti planeta segun iti data munipod ti National Severe Storms Laboratory. Ti katayagan a bantay dito Pilipinas ket ti Mount Apo may sa a volcano a masarakan ijay Mindanao. Ti tayag na ket 2,954 meters when no 9,686 feet. Ti Met Mount Pulag dito Luzon ti may kadwa a katayagan a 2,928 meters when no 9,604 feet. Lake Lanao, isu ti second largest lake ken mapapati a kaunigan, maibilang a major tropical lakes iti Southeastern Asia, taeng dagiti endemic cyprinids a masarakan laeng iti Lake Lanao. My God! Kuha kay Dan! Makasin! Di na pagaramitan ni Titagas! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kaya-gayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan, titanam ni nanang mo. Aywanan kan padakalan ka, anatingkar. Iti laksid, ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakem, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti paragibalas. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimeng agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimeng agura. Tinapalabas. Naibagamanan nila kay Matias, akas lagi na ti anak na. Gapo iti panagdulo namanen, nga uray kaaldawanen ti kasardakan Miguel. Iti sabali a bangir, imbaon maten ni Mayor Placido ni Boyong ang mapanagbantay karag iti aggabor iti pasad ti taltalon ni Matias, apake patakderan ti pagadalan. Iti simbaan, nang rugin ang nagmartsa na iti agama Matias kanamira. Iti madlaw ti lakay ngaglulwa ti anak na. Kat ita, adtoy ti tuloy ti nobela na pauluan. Naitalimay agura.
Diyos ko. Pakawan anak. No pakabasulak ti panagulbod ko kinibigay nagdadag sila kon. Iti panangikalay sana kanyak. Amira, apay ngaglulwa ka magmag na. Ni aday tan ni Miguel. At sidagdan kanya abalaya namang sabat ka data. Luha ni Ragsak na ito'y tataang. Miguel, yawat kun ka ni Amira. Agyaman ak tata. O sige, Amira. Agkuyog tan amapan itinadaig ng alta. Agyaman kami iti kadayo amin na ng saksi iti kasarmi kini Amira kakabsat. Agyaman kami. Congratulations, Miguel, Amira. Doña Agripina, may kayo dito simbaan. Uray nalipatan na kami nga inimbitaran. Imayaklatan, tapno umay kumat iabra sa tipanang kablaaw ko kada kayo, Amira. Agyaman kami. Doña Agripina. Kakabsat, maawis kayo iti balay. Ituloy tayo nagraragsak. Agrambak tayo iti panagkasarmin kini Amira. Katuan Salain tayo. Miguel. Amira? Kasla, ang sip na ti panakita. Maulaw Anya? Oh my God. Asibahin ka. Apagay, nawan Amira? tipot ni Amira. Amira! 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 Nanang! Tatang! Umay kayo man dito'y! Naawanan ni tipot ni Amira! Ay, Diyos ka. Siguro bakit na unang kaputi sobra apudo ti panawan. Ala, itaray tayo may hospital. Agmalagat ka. Anyat na pasamak. Giyaman. Nagmulagat ka matlangan. Naawanan ka ita itipo. Sa nga pulo na lud adarat tinaigabor iti kapagayan nila kay Matyas. Nakasaysayang dagiti nagaburan na adawa. Ngam, isumot ti mandar ni Mayor. Makamuditan no agungot to nila kay Matyas. Ti matlugan ni Mayor deta sumungad. Boyong! Apay ngay may kayo, Mayor? Gapo, takayat ko magkita. No kasanon, tikado tinagaburan nyo. Nakaadudan, Mayor. Adda na unag ngamin akin lang iso nga. Adot may gabor. Sana bale, oray tado ti may gabor. Basta masimpa ti pagpatagderan ti eskwelaan. Nakasaysayang dagiti dawa na gaburan, Mayor. Nagbubunas dapay. Agungot tulakid din nila kay Matyas no makita na anagaburanan ti daduma akapagay na. Awan maramidan na nga uray agmauyong tupay kidin when numaatake. Adado ti umayon kanya kita ngam kengkwana. Eskwelaan ti may patakder, Boyong. Sige kakabsat, mangan kayo lata. Aduti sagana tayo. Un kakabsat, di kayag babayin. Amira, mayat kadimot langan tiriknam anak. Wan tatang. Diyak ipadlaw ang malibay latirik-riknak. Kapo iti pa naging inaw ko. Apay nga ro na kaslanay ko lang ka. Uno, madikari-pay lati marikrik na. Kaya't no ta, inkanto ipa-check up iti doktor into mala. Ay saan? Awan sakit ko. Iso asaanin anas kan nga ipakita nak iti Dr. Miguel. Huwag kayam. Ayan na ito niya, Agripina. Ay,
Pimanawa ni tayo nayawat na tirigalo na kadakayaw. Anya? Nangan ka di matlaan, tatang? Saan ata pimanaw nga roday? Kasta ka di. Insuputan niyo kumangarod ka rin iti masida, tata. Isuputak kumaitay, gamang kunanamit saanan. Tali, ano kano ti karne iti ripda? Sa bagay, bak ng damat. May anyon. Saan abali na saan anangan? Oray ta enjaya yung ako na yo, tatang. Placido, imun una ka matgaya man nakasangpet dito'y balay nga misyak. Itayag baya simbang bat. Di mat, ado ti asikasum iti opisina. Nakaununa ka mat asimbangpet. Ato, ngam gapoy ti kagat kan kinalaing ti sekretarya. Nadaras lang malpas ti amin. Naggabuak pa'y kide ni ti madaba ang magabgaburan at talon ni Matias. Anya? Kat, amo ka din ni Matias ang nagaburan, tinaduma apasit ti talon na? Mabalin na saan ba'y? Tawang kanupay magsabali anapan ng kita iti magabgaburan na kapagayan. Sigurado nga agungat tulakit di. Inton makita na ang nagaburanan, dagiti danda ni maapit apagay na. Ore agungatan niya kumatimaramidan na. Awan, pagdanagam. Santa na pagsaritaan da ita, Agripina. Anya nga ron ti pagsaritaan ha? Kaya't ko apadamagan na may papan itinapanam akasaran. Damag ko nga do ti pinartida at doon sa painuang. Wen, ado ti sagana da Miguel kan Amira. Nga masta anak idaya. Anya? Tabay? Santa na pagsaritaan ti may papan iti sagana da? Oh, sige. Ngaman niya pa iti mabalin mong istoryaan may panggap iti kasar na Miguel Canamira. Ti panagulaw itay ni Amira, idi makarwar kamin iti simbaan. Anya? Naulaw ko na ang tabay. Siguro, gapo iti sobraw na'y apudot iti unag ti simbaan. Kan gapo iti kado ti tao. Isuhan na ulaw, kat naawanan iti puot. Anya? Naawanan ba'y buot ni Amira? Wen, honey. Ngam, apagbit matlaang. Iso asaan min nga impan iti ospital. Ang mga ano at nasagit na. Taapay anaulaw ako na Agripina. Sige, kumpadre, Orlan, Amor. Nakailita ako, kumpadre. Uminom tayo lata. Ado, ti pulutan. Hoy, kumpadre! Sige, hala. Ado, lita, mapulutan lita. Ado mo't ti mainom. Tatang! Tatang! Apa, Amira? Ano ti bagam, nakastaw na ti apuram ng masidag. Tatang, awanan! Awanan! Ano ti awanan? Apa nagsangit ka? Bueno, napukaw mo ti parwadyaw. Saan, tatang? Nakiti pa kayo. Adadanin maapit, tatang. Napay? Nagaburan ka, no? Anya? Sino tinang pagabawr? Ni kano Mayor Placido. Adda kano ijay na buyong mamangkit-kita iti pandakagabor na kiti talon. Tagitin jamlaw! Tatang! Ay, barsak yung matantigi ka man nyo! Makapuntuturan! Pinakita nila! Payantay buneng ka! Pinagtagtag bata nila! Tatang! Diyos ko, napanan ang mga namakapatay ni Tatang! Tatang! Ang subli kayo! Niligalo!
Anyati ko na, Miguel. Madama ang magabgaburan, tinaduma ang kapagayan ni abalayan. Wala nang pinagaburan ka no ni Mayor. Kaapay, idin to tadandanin san mabalin agapaasan dagiti pagay ni abalayan. Isuti bagbagak iti kada kayo nanang. Apag patakderan ka no ni Mayor iti eskwelahan. Anya? Awan ang inuray na makagapas ni abalayan sanan to pagaburan. Amoy yung magtanti kinaluko ni Mayor, nanang. Amo nga rudan ni katuganga ang barawk. Nagpalikod mo titay ti asawak, nanang. Napa na siguro yung bagan. Ay, ang mga nabartek itan ni abalayan, takasangsangon na itay dagiti kukumpadre na di talikod ti balayan agkaw. Miguel! Miguel! Apay, Amir. Ano ti... Ibagam, apay kas taon na tinaras mo ngayon masadig ka na kami. Inka ko masurutan ni Tatang. Ang mga namakapatay. Apay yan, Amira. Sino ti papatayan ni abalayan? Dagiti imbaga kamanggab-gabor ka no ka dagiti kapagayan me. Kas taon na iti pangtod ni Tatang, hindi imbaga ka ko na. Igam na ti bunang na, pimanaw. Ay, Diyos ko, delikado. Saan ka mapan, Miguel? Tama nga nung mairamraman ka. Inaksurutan ti katugangak, nanang. Kaya't mo nga ron ang mairaman ka. Nung makapatay kayo kiniabalayan, sigurado ang mabalod kayo. Lagi-lagi pa, akakaskasaryo laang kiniamira. Nanang, takdakas no di da mapansurutin ni Tatang ko. Ang mga noisot mapatay da. Dani, Harold, Yano, bumaba kayo pa, ikadagiti damtrakyo. Tagmerenda tayo. Nalpasan dagiti kakadwa tayo, driver. Naimas to'y puto kung bibing kaala ko da putin kung bitsang. Anda ko mapayarak mo yun. Saan pa ila mabalin nga aginom kayo? Taamangan no, maimasan nyo to uminom. Kat maidong paryo dagiti damtrak. Enton malamlatan nga ginom kayo. Huyaw! Huyaw! Nila kay Matyas. Kaslakat ti punero anak kalayat ti bunang na nga umasadag. Ay, Delikado tayo, Martin! Kumara tayo! aguray kayo. Didak kita na yan, Danilo. Harold, urayan dak. Patayin kayo! Paayop kayo! Kinaburan nyo ti kapagayak! Ari ko, nagamudan ti sakak lakay Matyas. Patayin kayo ka! Paltugan ka. Ay, pinagtugam ti tatyag ko! Sika itati patayak lakay Matyas. Ano yung? Di mo patayin ti katugangak! Miguel, di mo salak ni Banday Talakay. Tinagbat na ti sakak. So, patayak langan. Saan? No patayom ni Tatang? Sigurado ang madadaal mo ti reputasyon ti amom a Mayor. Katamangan no isuntod ti pakabakan na inton eleksyon. Miguel, napaltugan ti tatyag ka! Salbag ka lakay. Tatang, kumano tayo nito eh. Saan kayo na makiriri? Apay ngawan betlangan ni Buyong. Dandanin timbagak nga oras. Apa nangipan na iti regalo kini Amira. Placido! Placido! Oh, apay. Kanya ti bagam tagas taon ay daras mo ngay masinag. Imawag di gayem ta, doktor. Katimpa ka muna nga intaray da ni Boyong iti klinika na. Ha? Tabay. Anya tinapasamak kan Buyong. Na high blood? Saan? Dudikat natagbat ti saka na. Iso nga intaray da iti gayem ta, doktor. Patwa pangkis. Asino tinatura da ng tagbat kan guana? Ni Matyas ka no. Saan? Saan na mabalin? Awagak ni Hepe na mapandakamagan ni Matyas. Mga trita, nabidbida akong tisugat iti takyag yu, Tatang. Kunat mo na puruan ti takyag ka. Damgis ba't lagayam? Saan ba't gayam asintado a pumaltog na di apuyaw?
Tatang. Agyaman kayo, tasaan na laing apo maltog ni Boyong. Tan saan natay kayon? Dinadaan dati dandanin magapas sa pagay tayo. Isasaan pa yan alpas ti panagre-rinisot na yun. Tatang, baybayan nyo latan agaburan dati daduma kapagayan. Di kat isot pakat katayan nyo. Sana mabalay na mira. Lalabisan ti panangiroromenda kada tayo da dya mayor. Isungin nakto kumprontaran ni Jibalayda. Ay, saan? Saan kayo kadi amabutang amapan ni Jibalayda? Ayabak amin nagiti kakadwak akatalunan ti mayor. Tada kami, ti mangkundinar ka nagiti aramiden na. Agyaman na kiti panang bantay mo iti anak ko, iti panagawid ko, iti balay nurse. O, at to'y titangtan mo anang asikaso ka ni Chloe, bayat ti kaawan ko. Ay, thank you, madam. Kunaknuad dan pagbalbaliwan ni Chloe iti panagsuplik dito yung ospital. Kaskas di matlata. Oh, Diyos ko. Ispalan niyo kumati anak ko. Di niyo ko maipalubos ang mapukaw kada kami. Nagmulakat. Sus, agkuyag batan. Chloe! Chloe! Doktor! Nurse! Arayatan niyo ti anak ko! Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggem ti tuloy tinubela ang napauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Any given moment, mapatta-patta at 2,100 thunderstorm di mapaspasamak dito'y lubong. At dagiti areas when no lugar dito'y lubong, iti makapadpadas iti extreme weather akanayon. May kumpara iti sabsabali. Ngem ti anyaman nga panawen at dati estimated at 2,000 thunderstorm ang mapaspasamak iti na dumaduma a lugar iti planeta segun iti data munipod ti National Severe Storms Laboratory.